Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Tokrat ponovno gostimo izjemnega in svetovno priznanega gosta, ki nas je že obiskal pred 2 letoma. Dr. Semir Osmanagić je znan po svojem delu na področju odkrivanja in preučevanja megalitskih in piramidnih struktur po vsem svetu. S svojimi odkritji je postavil Bosno in Hercegovino na arheološki zemljevid. Leta 2005 je odkril starodavni kompleks v Visokem, ki obsega 5 monumentalnih piramidnih struktur in mrežo prazgodovinskih podzemnih tunelov. Dr. Osmanagić je ustanovitelj neprofitne in nevladne fundacije Arheološki park, Bosanska piramida Sonca in parka Ravne 2, ki je zaradi svoje edinstvene lepote postal eno najlepših mest na tem delu Evrope. Dr. Osmanagić s svojim delom navdihuje in spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju ter odkrivanju skrivnosti, ki jih skrivajo starodavne civilizacije. Prejel je številne prestižne mednarodne nagrade o poznavanju piramid. 25. maja 2024 so ga v hotelu Holiday v Sarajevu na 3. skupščini Mednarodne akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine sprejeli za častnega člana. Napisal je 20 knjig, ki so prevedene v 17 jezikov. Moj pogovor z umetno inteligenco je šla letos v slovenskem prevodu. Tokrat nam bo naš gost razkril pomembne novosti najnovejših raziskovanj parka Ravne 2 in podzemnih tunelov. Pogovarjala se bova tudi o tem, kako se pripraviti na velike spremembe, ki človeštvo čakajo v prihodnjih letih. Prisrčno pozdravljamo v studiu Ljubljana TV našega izjemnega gosta. Semir, lepo pozdravljen, kako si? Zahvaljujem Dejane, odlično, lepo pozdravljen ti i oni koji nas gledaju. Odlično. Evo, da začneva z nekaterimi novostmi, kot sva napovedala v napovedniku, torej podzemni tuneli, Ravne v Visokem. 17. februarja 2024 so imeli svetovni rekord koncentracije negativnih ionov, menda celo 340 tisoč. Kakšna beseda na to temo? Tako je, u pravu si. Ovaj naš projekt je puno više od arheologije. To je najuzbudljiviji projekt istraživanja prošlosti u svijetu. Mi smo dokazali da piramide nisu grobnice za jedno mrtvo tijelo, kralja ili faraona. Piramide su građene kao energetski pojačivači, kao energetske mašine. I ta se energija može koristiti za komunikaciju, zaštitu zdravlja, unapređenje molekularne strukture vode, hrane, imuniteta, razvoj duhovnih čula, razvoj poljoprivrede. Ovo što si pomenuo je jako uzbudljivo. Negativni ioni su blagotvorni. Studenti fiziologije na medicinskim fakultetima uče o 42 koristi za organizam. Od pritiska, snižavaju visok krvni pritisak, šećer, dovode ga u normalu, tumor, komunikacija u organizmu, unapređenje i čišćenje krvi itd. Što je više negativnih iona, bolje za nas. Danas u ovom studiju ima oko 20-30 negativnih iona po kubnom centimetru. To je jako malo. Izađemo vani u centar Ljubljane, malo je svježije, 100. Odemo na Triglav ili na planine u Sloveniji. Ima oko 1000. U tunelima Ravne ljeti od 20 do 60.000. Najviša koncentracija, smatralo se, je na Nijagarinim vodopadima između Kanade i Amerike, 100.000. A kao što si rekao, u februaru 2024. izmjerili smo svjetski rekord od 340.000 negativnih iona po kubnom centimetru. To je izmjereno, dakle dokazano je, imamo najzaštićeniji i najzdraviji prostor ispod zemlje na svijetu. Bravo. Torej, res pomembno, da se gremo vsake toliko tja napolniti, nadihati teh negativnih ionov. Negativni ioni čiste naš organizam od mikroba, od virusa, bakterija, gljivica, izvan nas i kao što si rekao, kada udišemo i iznutra. Stoga je važno, pogotovo kada su neke epidemije, da se jednostavno očistite. Ako ne možete doći na tunele, onda kupite aparate, ionizatore koji će vam kuću držati čistom. Ali negativni ioni su jedan od 10 faktora zašto su tuneli Ravne tako zdravi.
tamo je odsustvo svih loših zračenja. Nema lošeg kosmičkog zračenja jer smo ispod zemlje, 30 metara. Nema prirodne radioaktivnosti, to mjerimo Geiger-Millerovim brojačima. Nemamo geopatogenih zračenja, nemamo signala za mobitel, nemamo signala za Wi-Fi, za internet. Imamo najbolje mjerene energije, najbolja frekvencija elektromagnetizma, ultrazvuka, Schumannova rezonanca, organske energije. Drugim riječima, drevni su graditelji znali da energija piramida utiče na ono što je najvrijednije u našem životu, a to je naše zdravlje. Tako. In še dosti ljudi ne šele ko izgubi, takrat začne ceniti, ampak je včasih že prepozno, tako da dobro dela tudi na preventivi. Ta preventiva je jako važna. Međutim, u našem životu je također važno šta pijemo, jer mi smo ono što pijemo. Da li pijemo vodu punu hlora, punu flora, punu ostataka teških metala i ostataka plastike, a nažalost to je naša gradska voda. Ili pijemo čistu izvorsku vodu, a pogotovo vodu ispod piramida u Bosni. Kada smo je uslikali kroz elektronski mikroskop i zamrznuli, ta molekularna struktura vode ima heksagonalan oblik, šestougaona. Šestougaona to znači to je najmoćniji geometrijski oblik kad je riječ o energijama. Jako puno kristalnog geometrije. Dakle, ta voda je energetski živa. Ona je sretna voda. Ona vibrira visoko. Isto ide i za hranu. Mi smo ono što jedemo. Jer znate, kada ubijete životinju, ona vam ne donosi novu energiju, nego vam zapravo spušta vašu energiju. Sljedeća stvar, mi smo ono što govorimo. Ako mislimo loše o drugim ljudima, ako ih tračamo, ako sudimo o njima, to je niska frekvencija. Imajmo drugačiji odnos prema svojim prijateljima, prema rodbini, prema drugim. Mislimo pozitivno. Također mi smo ono kuda se krećemo. Da li smo stalno ispred televizora, ispred ekrana, ispred mobitela ili smo u prirodi. To sve utiče na nas. Tako kad kažeš prevencija, moramo razmišljati o sebi, moramo težiti visokoj vibraciji. Tako, to je osnova. Že Masaru Emoto je delal te poskuse z vodo, kristali, če si ti v ljubezni, radosti, obilju, veselju, si v visoki vibraciji, so te kristali lepe, pravilne oblike. Če si v jezi, strahu, zameri, vemo, so grde, nepravilne oblike. To pomeni res vibracija, je energija in vpliva na nas. I tako je sa našim tijelom. Mi to ne vidimo. Ali ponekad osjetimo kad nekog sretnemo, ovaj čovjek mi nekako prija, prvi put ga vidim. Ili ovaj čovjek, nešto mi je odbojno, čovjek ništa nije kriv, prvi put ga vidimo u životu. Energije komuniciraju jedne s drugom. One prepoznaju kakva je energija drugog čovjeka. On može da priča, ja sam najljepši, ja sam najbolji, ja sam najskromniji, ali energije prepoznaju s kim imate posla. Energija ne laže, jaz rečem. In to ne moramo skriti. Kakšno energijo dajemo, takšni smo. Tako je. Odlično. Greva zdaj še na nekatere novosti, ki so se odkrile, oziroma nekateri doktori, recimo trojni doktor arheoloških znanosti, profesor dr. Nabil Svelin iz Egipta je odkril 4 piramide v puščavah Egipta, dobro ve, vse o tem, kaj so piramide, je izjavil, da so bosanske piramide genijalen, zapleten gradbeni podvig, pomemben za cel svet. Mogoče kakšna beseda še o tem? Dr. Nabil Svelin je bio jedan od najuglednijih egiptologa i arheologa sa velikim znanjem. Kod nas je dolazio 3 godine i zaključio da su upravo bosanske piramide od velikog značaja za čitav svijet. On je shvatio da je trebalo napraviti najveću piramidu svijeta. To su desetine miliona tona materijala, betonskih blokova najbolje kvalitete. Napravi druge piramide, piramidu mjeseca, piramidu zmaja, ljubavi, hram majke zemlje, tumuluse. Dakle, jasno mu je da je to strahovito veliki, kolosalan projekat bio. A onda su stavljene određene odnose, piramida sunca, mjeseca, zmaja, formiraju jednakostranični trougao. Dakle, to je mudrost, jer to su elementi sakralne geometrije. Kada imate sakralnu geometriju, imate kretanje energija. Tako da imali smo dosta tih i arheologa, i egiptologa, geologa koji su bili vrlo pozitivni, koji su došli u visoko i istraživali. A imali smo i onih koji nikada nisu došli i daju svoje komentare. Odlično, ja. Recimo tudi astrofizik, raziskovalec starih civilizacij, dr. Paul Laviolette iz ZDA, je tudi izjavil, da je odkritje bosanskih piramid največje odkritje v zgodovini arheologije.
Dr. Paul Viollet je čuveni i astrofizičar, ali i historičar, čovjek koji je izučavao zgodovinu, dakle daleku, daleku prošlost. Primjera radi, on je ustanovio da prije 34.000 godina bila jako velika katastrofa na planeti. Solarni izboji, solar flares, su pržili planetu Zemlju. Dakle, on jako dobro izučava tu daleku prošlost Zemlje i cikluse na našoj planeti. On je 5 puta dolazio kod nas u Visoko i pratio je radiokarbonsko datiranje. Mi smo radili 28 radiokarbonskih analiza uzoraka organskog materijala sa piramida i iz tunela. Primjera radi, između dva betonska bloka našli smo nekoliko fosila listova, lišća. I radiokarbonski datum je bio 29.200 godina plus minus 400 godina. Čim je između betonskih blokova, dakle tu je dospio dok su gradili te piramide, on je izračunao, to se zove kalibrirana vrijednost ili kalendarska starost, da je Bosanska piramida Sunca stara 33.600 godina, što je čini najstarijom piramidom na svijetu, i stoga je izjavio da je ovo najveće otkriće u oblasti arheologije ikada. Torej bi lahko začeli na novo pisati zgodovino, a ne? Pa moramo. Ne postoji nijedna nauka koja stoji u mjestu. Nisu sve stvari otkrivene. U biologiji, u anatomiji, u elektrotehnici, bilo gdje. Tako ni u arheologiji. Nas su učili prije 50 godina preko enciklopedije Britanike da je prva civilizacija bio Sumer prije 3.500 godina. Prije 30 godina su rekli on je star oko 5.000 godina. Danas tvrde 6.500 godina. Ono što ja tvrdim da ove zadnje civilizacije, Sumer, Babilon, Akad, Asirija, Hititi, Egipat, Indija, Kina, to je samo posljednji ciklus u razvoju čovječanstva. A historija čovječanstva je ciklična, ciklus za ciklusom, za ciklusom. Samo u zadnjih 100.000 godina imali smo 5 takvih ciklusa. Mi jednostavno živimo u posljednjem ciklusu. A što se tiče novih otkrića, Gunung Padang piramida na zapadu Jave u Indoneziji, dr. Danny Hillman je, analizirajući starost, došao do datuma 28.000 godina. Göbekli Tepe, poznato mjesto na jugoistoku Turske, kažu 11.600 godina, datiranja pokazuju 13.600 godina, a meni je pokojni dr. Klaus Schmidt rekao 15 do 18.000 godina. Najstarija civilizacija Machu Picchua nisu Inke prije 800 godina. Imamo 4 civilizacije. Najstarija je 54.000 godina. Teotihuacan u Meksiku, grad piramida. Prve piramide prije više od 12.000 godina. Što znači mi moramo da pišemo novu istoriju, nove knjige sa novim otkrićima i to je sasvim logično. Zato znanost, nauka i postoji. Odlično. Bova midva nadaljevala kmalu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Z nami izjemen gost, dr. Semir Osmanagić. Pogovarjava se o novostih na področju bosanskih piramid in podzemnih tunelov. Ja, Semir, še ena izjava enega znanstvenika, Ali Barakata, ki je v bistvu tudi raziskovalec piramid, geolog, ki je rekel, da je bosanska piramida 100% piramida, bosanska piramida Sonca. Dr. Ali Barakat je geolog iz Egipta, dolazio je 3 puta. Prvi put je ostao 42 dana, izučavao sve lokacije na kojima radio. Radimo i zaključuje, kao što ste rekli, da je bosanska piramida Sunca 100% piramida jer ispunjava uslove, kriterije za piramidu. On je i otkrio jednu od piramida na našem prostoru. On je posmatrao one blokove koji su slagani jedan na drugi, posmatrao je geometriju koja je pravougaona, blokovi su sa svih 6 strana obrađeni, imaju 6 puta uglove po 90 stepeni. I bilo mu je jasno da to nije geološki, prirodni fenomen, već da ih je neko pravio. Mi smo radili analize na 7 instituta za građevinarstvo,
Politecnico di Torino u Italiji, Geopolimerni institut u Francuskoj, Češka, Slovačka, 3 instituta u Bosni i svi su nam rekli da je riječ o vještačkom betonu. Ako imate beton, vi možete odrediti njegovu kvalitetu. Dva elementa za kvalitetu betona su čvrstoća na pritisak, što čvršći beton, duže traje, kvalitetniji, i drugi je apsorpcija vode. Ovaj prvi, čvrstoća na pritisak, naši današnji metodi betoni u 21. vijeku imaju čvrstoću između 10 do 60 megapaskala, a beton sa Bosanske piramide Sunca od 73 do 155 megapaskala, to je kvaliteta koju mi ne možemo svojom tehnologijom danas napraviti. Drugi element, apsorpcija vode. Ako voda može da uđe u beton tokom zimskih mjeseci, ona mrzne, zaledi se, a led ima tendenciju da se širi i beton puca. Zbog toga držimo tu apsorpciju jako nisko, do 3%, naši kriteriji. A beton sa Bosanske piramide Sunca samo 1%, dakle superioran je. Odlično, odlično. Ja. Kakšne so še druge novosti, recimo v parku Ravne 2? Kaj se recimo v teh... Pa novosti su i na području piramida i u parku Ravne 2, on zaslužuje posebnu pažnju. Ali na području piramida u posljednjih godinu dana smo intenzivno radili na proučavanju elemenata sakralne ili svete geometrije. Na primjer, elementi sakralne geometrije jednakostranični trougao. Sve stranice iste, 60 stepeni, unutrašnji uglovi. Drugi je cvijet života koji je heksagonalan. Heksagon, najmoćniji geometrijski oblik kada je riječ o energijama. Treći je broj fi, zlatni presjek. Zatim imate spiralu zlatnog presjeka, jako važna. U Bosanskoj dolini piramida imamo 7 takvih spirala zlatnog presjeka. Na primjer, vi krenete sa vrha piramide ljubavi, na liniji spirale su vrh piramide Sunca, vrh piramide Mjeseca, vrh piramide Zmaja i vrh tumulusa u vratnici. Za drevne narode je bilo jako važno kako će rasporediti te objekte. Zašto? Kada imate elemente sakralne geometrije, onda dolazi do kretanja energija. Za njih je zapravo se sve svodilo na energiju. Pa i za nas. Evo nas dvojica smo u studiju, tamo je svjetlo, dakle struja, elektrika, energija. Vozimo auto, gorivo, energija. Odemo na ručak, energija. Samo su drevni narodi bili pametniji od nas. Umjesto naših izvora energije, ugalj koji je prljav, koji je limitiran, koji je skup, nafta koja je prljava, koja je limitirana, koja je skupa, nuklearna energija koja je prljava, kontaminira, koja je skupa i tako dalje, oni su napravili piramide, inicijalna investicija, koje bi trajale vječno, generiraju energiju koju su mogli koristiti i za komunikaciju, i za zdravlje, i za hranu, i za vodu. Dakle, bili su mudri. Tako, in vse je energija. Ne? Kvantna fizika nam pravi 99,9999 smo energija. Ne? Tako. In atom je energija. Tako, upravo tako. Tako da zelo pomembno, ne? Je. Kakšno energijo absorbiramo, ne? Tako. In seveda kaj oddajamo, kaj je v nas. Ne? Jest. Okay. Deva še malo povedati o energijskih pojavih, merljivih vibracijah v podzemnih tunelih Ravne, ali obstajajo kakšni novi znanstveni dokazi, ki podpirajo te trditve? Dakle, ono što mi radimo, mi se bavimo naukom. Koristimo naučne instrumente. Inženjeri i fizičari. U tunelima Ravne smo primjera radi izmjerili jednu vrlo nisku frekvenciju. 7,83 Hz. U nauci to se naziva originalna Schumannova rezonanca. Na našoj planeti do 1990. to je bila jedina rezonanca planete. Još je Nikola Tesla prije 125 godina rekao da planeta rezonira oko 8 Hz. Austrijanac von Schumann izmjerio 7,83. Na toj frekvenciji mi se rađamo. Kada razmišljamo, stvaramo moždane valove na 7,83. Kada je naša planeta i naši moždani valovi na istoj frekvenciji, mi smo u balansu. Ali, zbog naše tehnologije, pogledajte ovaj studio, imamo projektore, imamo kompjutere, imamo laptop, imamo kući mikrovalne pećnice, televizore, mobitele, satelitske ekrane, imamo... Dakle, sve to proizvodi loš elektromagnetizam ili EM smog.
U gradovima ta frekvencija je 15 do 18 Hz, a mi još uvijek proizvodimo na 7,83. Postoji disbalans i on dovodi do stresa, a stres postaje uzrok 75% bolesti. Pođete u tunele ispod Bosanskih piramida, 7,83 i ljudi kažu kad ih pitamo kako se osjećate unutra, osjećam se kao kod kuće. I zbilja, vraćamo se u onaj prvobitni balans. Odlično, odlično. Torej, to je res pomembno, ne? Da smo in da smo v tej energiji, da se lahko zdravimo. Ne? Poročate, ne, in študije kažejo tudi na ozdravitve hudih bolezni, recimo, ne, ko se ljudje zdravijo, ko pridejo tam, mogoče kakšna primer. Znate, naša fundacija je osnovana za arheologiju i naučna mjerenja. Mi se, uvijek kažemo, mi se ne bavimo liječenjem, mi ne dajemo zdravstvene garancije, ali mi mjerimo. Kad smo izmjerili sve elemente koje nam pokazuju da je taj prostor najzaštićeniji, najbolje energije, koje su mjerljive, mi svake godine imamo stotine i stotine ljekovitih svjedočanstava. Primjera radi, ljudi imaju visok šećer, imaju malu mašinicu, uzme kapljicu krvi, izmjeri 10,5 prije ulaska u tunele. Kao što znamo za šećer, 3 do 6 normalno, 6 do 10 povišeni šećer, preko 10 dijabetes. Ako imate 10,5, to znači da ste na granici rizična grupa i dijabetes. Uđete unutra 1 sat, izađete vani 5,5. Dakle, 5 se poena spustilo, ne postoji lijek koji će vam tako brzo spustiti šećer. Imali smo slučajeva da ljudi dođu sa šećerom od 22. Glukoza u krvi 22, to je visoki dijabetes, jako opasan po zdravlje. Nakon 2 ulaska to padne na 7 ili na 5. Dakle, to je ono što nam ljudi pokazuju na svojim aparatićima. Ljudi koji imaju visok krvni pritisak, recimo nasekira vas žena, skoči vam pritisak 180/120, uđete u tunel, opušteni, izađete vani 120/80. Imamo veliki broj primjera sa vrlo teškim i ozbiljnim bolestima, od tumora pa nadalje, da ih ne nabrajam, koji nam govore, koji su bili otpisani od strane doktora i medicine. Kaže, imate još 3 sedmice, imate još 2 mjeseca. Eno ih i danas nakon 3 godine dođu kod nas, jako dobro se osjećaju, puni su energije, a rak je postao prošlost. Dakle, ponavljam, mi ne dajemo zdravstvene garancije, ali ako to može pomoći ljudima, oni su dobrodošli da dođu i da vide šta će to učiniti svom organizmu. I možda još jedna važna stvar. Primijetili smo da ljudi koji su otvoreni, dobronamjerni prije svega prema sebi, koji hoće sebi pomoći, koji daju podršku organizmu, imaju najbolje rezultate. A oni koji su negativni, koji su mrzovoljni, koji provociraju, koji nakon tunela su još gori. Šta to znači? Energija piramida pojačava to što nosite u sebi. Zato treba biti oprezan kako misliti o sebi. Tako, tako. Torej, misel je vse, ne? Misel je energija in kakor mislimo, takšni smo in to se nam dogaja. Ne? Imeti usklajene misli, besede in dejanja. Ne? Zelo pomembno. Ne? Stare modrosti. Dejva še povedati, predno greva na premor, Novak Djokovic, ne? Svetovni najboljši tenisač na svetu, veliko prihaja, sta prijatelja. Ne? Kaj on pove o piramidah? Mogoče za gledalce. Novak Djokovic je najbolji teniser svijeta svih vremena. On je najvjerojatniji najbolji sportista svijeta svih vremena. On je naš čovjek. To je sjajna stvar kad imate čovjeka koji je dostigao vrhunac u nečemu. On u ovom slučaju u sportu. Međutim, on je čovjek koji jako puno čita. Čovjek koji je jako inteligentan. On je bio 6 puta kod nas na Bosanskim piramidama. Dakle, dolazi dosta često. On voli ovaj projekat strašno i dao je vrlo jake izjave. On je recimo rekao da od svih energetskih mjesta na kojima je bio, Bosanske piramide su najjače. On je rekao, ako postoji raj na zemlji, onda je to ovdje. I na koncu rekao je, ovo je kuća moje duše. Wow. Izjemno, izjemno. Tako da res, če tak človek, ki v bistvu res veliko raziskuje to, ne, in če veliko da na to, ne, potem je seveda to še kako. To je bila velika stvar. Mi smo prije 2 godine, 13. jula 2022.
otvorili naš teniski stadion sa 2000 mjesta kapaciteta u našem prelijepom parku Ravne 2. Novak ga je otvorio i došli su, između ostalog, došao je Aljaž Bedene, koji je najbolji slovenački teniser. Bio nam je Ivan Dodik, koji je osvajao kupove i tako dalje. I napravili su sjajnu atmosferu. To je bilo puno više od tenisa. To je bila mladost, bili su mladi igrači. Tu su bili ljudi koji su bili oduševljeni. 75 medija iz čitavog svijeta. Atmosfera je bila, samo sam jedanput u životu doživio, 1984. kada smo otvorili olimpijadu u Sarajevu. Bio sam mlad, ali toga se sjećam. Vi osjetite u zraku neku prelijepu pozitivnu atmosferu. To smo osjetili kod nas kada smo otvorili ovaj kompleks, jer smo u svijet slali slike kroz tih 75 medija. Associated Press, France Press, Reuters, kineska Xinhua. Slali smo poruke ne rata, ne kriminala, ne korupcije, ne negativnih vijesti, nego slike zajedništva, slike mladih ljudi, sporta, nasmijanih, vedrih ljudi, slike naše prelijepe prirode. I to je jedna od naših misija. Odlično, nadaljujeva kmalu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu prve oddaje s dr. Semirjem Osmanagićem, kjer se res pogovarjamo o novostih in tudi vsemu, kar nas čaka, in sedaj greva na to tematiko. Torej, Semir, vemo, kaj se vse dogaja, veliko vojn, veliko vseh situacij, COVID je bil, zdaj spet menda slišimo, da se pripravlja nekaj, te globalne elite pač kaj delajo, vemo, večino zla, ampak še vedno višji namen je verjetno, da se mi prebudimo, da se postavimo v svojo moč, da se postavimo zase. Kaj recimo sam čutiš, kako doživljaš ta čas, kaj nas čaka, kako se pripraviti? Osnovna karakteristika naše civilizacije da imamo podjelu na samom vrhu 0,0025% populacije. Imamo monstrume koji sebe zovu elitama, koji pokušavaju da ostvare punu kontrolu nad stanovništvom. Oni posjeduju više od 90% svih resursa planete. 90% nas, običnih, dobronamjernih ljudi, se borimo od prvog do prvog da platimo svoje račune. I u tome nam prolazi život. Pokušavaju da nas putem svojih, oni kažu medija, ja kažem propagandnih glasila, koji guraju svoju agendu, da nas stalno drže u ovoj materijalnoj dimenziji koju ispunjavaju strahom. I zbog toga, kao što ti kažeš, vojne, dakle ratovi, požari, ubistva, kriminal, stalno nam utjeruju taj strah. I stalno sebe ističu da su oni ti koji će se za nas pobrinuti preko politike, dakle preko vlada, preko vojske, preko policije, preko svojih medija, preko svojih korporacija, preko svojih financijskih organizacija. Dakle, opravdavaju svoje postojanje. A nas drže u materijalističkoj dimenziji sa konzumerizmom. Uče nas da je cilj života radi, bolje mjesto, više para, veći kredit, veća kuća, veće auto. I onda samo napreduj, guraj druge, sebično, ego. Krivo. Pa nije to svrha života. Svrha života je da živimo u balansu između fizičkog i duhovnog. Duhovno nije religija ovdje. Religija je posebno. Ali duhovno, za mene je razvoj duhovnih čula. Mi moramo biti svjesni da osim fizičkog aspekta imamo i dušu. Fizički aspekt je također vrlo važan. Neke indijske grupe govore fizičko tijelo je samo vozilo, nije bitno. Krivo. Fizičko tijelo ima mozak koji je najsavršeniji aparat na ovoj planeti. Ima ima emotivno tijelo, ima energetsko tijelo. Dakle, vrlo je važno. Do duše. Međutim, mi kad umiremo, sva ta tijela nestaju. Ali ono što ostaje je duša. A i duša ima svoj intelekt, jer duša razmišlja. Zamislimo dušu koja lebdi svemirom, ima intelekt, razmišlja, kreće se. Neograničena je, nema limita. A to je definicija slobode. Naša duša za koju znamo
da prolazi kroz različita životna iskustva i da je gotovo besmrtna. Pa kada bi svi ljudi to prihvatili, onda više ne bi bilo straha. Prolazili bi kroz ovo životno iskustvo sa veseljem, gledali bi koji su naši izazovi, testovi, kako proći testove. Ne onako kako je većina ljudi tokom covida radila, pristajala je na ucjene. Ne smiješ izlaziti, ne smiješ putovati, ne smiješ ovo, daj rame. Neki su bili ljudi principa, kao što je to bio Novak. Njemu je ponuđeno 100 puta da kupi papir i kaže evo ga imam papir, a da nije primio vakcinu. Nije to htio da uradi. Čovjek principa. Dakle, kroz naš život moramo hodati uspravno, dostojanstveno. Ne savijati kičmu, nego moramo prolaziti testove. U momentu kad shvatimo da smo i duševna bića, onda obogatimo ovaj naš fizički aspekt. Kažemo mi smo slobodni. Kad znamo da smo ti i ja slobodni, pa počnemo širiti dalje, imamo 100 ljudi oko nas, imamo 100.000, imamo milijardu i imamo 7-8 milijardi ljudi. U tom momentu, kad ljudi shvate da su slobodni, oni će se okrenuti od politike, od tih monstruma, a ti će monstrumi shvatiti da više nemaju poslušne ovce koje ih prate. I onda će politika postati ono što treba da bude, a to je servis za nas, obične, normalne, dobronamjerne ljude. Tako, torej postaviti se v svojo moč, ne, da vsak prevzame odgovornost za svoje življenje, da stoji za svoja načela. A ne? Tako. In tle na Balkanu ne, oba čutiva, da se rojeva novi svet. A ne? Mogoče kako čutiš te energije tukaj, ki so postavljene, in ljudi, ki so tukaj, ki živijo? Prva civilizacija u Europi u posljednjem civilizacijskom ciklusu, prije 7300 godina, bila je Vinčanska civilizacija. Vinča je na ušću Save u Dunav, današnji Beograd. Prije nje je prva kultura Starčevačka. Starčevo je mjesto pored Pančeva, a Starčevo kao jezgro je Slavonija, Vukovar, Vinkovci. Dakle, mi smo imali prve civilizacije, prve kulture u Europi. Mi nismo imali utvrđenih gradova, što znači da nismo imali neprijatelja, jer smo bili superiorni i najnapredniji. U doba kada je na području današnje Njemačke, Španije, Italije, Francuske, ljudi su živjeli u pećinama. Kod nas su imali kuće, arhitekturu, metalurgiju. Sistem vrijednosti je bio ko je pošten, ko je čestit, ko je sposoban, ko je kreativan, ko je umjetnički nastrojen, imat će. Danas je nešto drugo. Sa antičkim Rimom, ko je beskrupulozan, ko krade, ko ubija, ko vrši urbocid, kulturocid, genocid, on će imati. I to se nastavilo, osim Rima i Grčke, srednjevjekovne države. Portugal, Španija, 14. i 15. vijek, genocid širom svijeta. Nizozemska, Belgija, Francuska, Velika Britanija. Danas gledamo u 20. vijeku Varšavski pakt, NATO pakt. Ko ima više oružja, on vlada, on ima utjecaj. Danas također, ko ima više oružja, danas imamo i Kinu, i Rusiju, i Ameriku i tako dalje. Ne može to biti budućnost civilizacije, da ste zasnovani na naoružanju i da druge maltretirate svojim obavještajnim agencijama. Budućnost čovečanstva su slobodna društva, pravedna društva, socijalna fair društva, a to su bile vrijednosti Vinče, naše, sa Balkana ili Huma, kako ga ja zovem. I tu je budućnost. Mi smo najmanje iskvareni od čitave Europe. Pođite na sjever, u Švedsku, u Norvešku, u Dansku, samo su klepnuli glavom. Nekad su to bile zemlje koje su bili bajraktari slobode, najslobodniji, najprogresivniji, ne više. Nema novca u opticaju, a keš je sloboda. Nema toga, kako im kaže vlada, tako će uraditi, krivo. Budućnost Europe treba da dođe odavde sa Balkana. Od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bugarske. Bugarska je naša. To su sve ljudi koji su nekada govorili isti jezik prije 2500 godina, ista kultura, tradicija i tako dalje. To je budućnost Europe, a budućnost svijeta nije zapad. Nisu nove zapadne vrijednosti, transhumanizam, upgraded human, čip, biočip ispod kože. Nisu GMO smeće, nije digitalni novac. Ne, to nije budućnost svijeta. Nisu pedofili koji postaju legalni. Budućnost svijeta je da se vratimo originalnim vrijednostima.
socijalnom kontaktu, harmoniji između nas ljudi. Dakle, ono što su nas učili dugo, kao držite socijalnu distancu. Kakva socijalna distanca? Mi smo socijalna bića. Mi tražimo da se rukujemo, da se grlimo i da se ljubimo, a ne da nam je svaki čovjek neprijatelj. To je definicija socijalne distance. I to je bilo med COVID-om. Ne? Fizička distanca, to je medicinski termin. Ako imaš gripu, onda ostani kući dok ne prođe, nemoj ići kod roditelja. Socijalna distanca znači svaki čovjek vam je potencijalni neprijatelj. Mi kažemo ne. Zbog toga je kod nas u Bosni naš prelijepi Park Ravne 2, kojeg naša fundacija vodi, oaza slobode, oaza umjetnosti, kulture, prave istorije. A za svijet, budućnost, kao što rekoh, nije zapad, zapadna Europa, Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland. Budućnost je Afrika koja je nepokvarena. Budućnost je Južna Azija, budućnost je Južna Amerika. Tamo ljudi još uvijek razmišljaju svojom glavom i nisu u potpunosti zavisnosti od svojih vlada. Torej, dejansko prevzeti odgovornost za sebe, postaviti se zase, za svoje meje, to je tisto, kar bo vodilo človeštvo naprej. Ne? Tako je. Tako da odlično. Mogoče še za zaključek prve najine oddaje, kaj je tisto še, kar mogoče se zdaj utrne, kar bi bilo pomembno povedati, pa potem zaključimo. Vrlo je važno da svako od nas pravi filter informacija koje primamo. Sa socijalnim mrežama imamo jako puno informacija, a počnemo da učimo. Pročitate recimo vijest na mainstream medijima, dakle pročitate službenim medijima, javni servisi, komercijalne televizije koje su propaganda, kao što rekao, CNN, MSNBC, CBS, ZDF, RAI, UNO, BBC. Dakle, službeni mediji. Pročitajte ove druge, nezavisne, i sami dođete do zaključka. U moje doba, prije 40 godina, ako ste htjeli o nečemu da saznate, nije bilo Google-a, nije bilo Wikipedije, pa pročitate 2 rečenice pa mislite da sve znate. Ne. U moje doba pročitaj knjigu, 1, 2 ili 3 o određenoj temi, pa ćeš nešto naučiti. Dakle, treba da izgradimo pristup da mi možemo filterisati informacije da bi znali šta se dešava oko nas. Tako, in mogoče še omeniva tukaj novo knjigo, ne, Pogovor za umetno inteligenco. O čem piše knjiga? Pa napravio sam interesantan eksperiment. Razgovarao sam sa ChatGPT 3.5. To su početne faze vještačke umjetne inteligencije. I čitavu knjigu sam posvetio bosanskim piramidama, pošto o njima ja nešto znam. Pitao sam šta oni misle, naravno, pošto je Wikipedija glavni izvor informacija za vještačku inteligenciju, a Wikipedija je nenaučna i strogo kontrolisana, barem onih 20% najvažnijih, govorili su kao nema piramida, to su prirodna brda i tako dalje. Onda ja kažem, ovdje su dokazi. Imate 4 stranice, 4 troglase stranice, perfektnu orijentaciju. Jel ima takvih brda u svijetu? Ima. Pa kažem, kojih? Pa Mount Kailash na Tibetu. Pa kažem, ja sam bio na Tibetu. Tamo nema troglastih strana. A u pravu ste, nema troglastih strana. Imate li neku drugu? Pa imam, Mount Fuji u Japanu. Ne, Mount Fuji, bio sam tamo. To je vulkan. On ima konusni geometrijski oblik. A u pravu ste, imate li još neku drugu? Pa Mount Blanc i tako dalje. Sve sam dokazao da imaju krive informacije. Prema tome, treba biti pažljiv sa vještačkom inteligencijom, jer ona nam donosi ono što su ubacivali datoteke, a datoteke nisu uvijek istina. U nekim informacijama one jesu. Kad recimo upišete Slovenija, Slovenija je zemlja u Europi, ima 2 milijuna stanovnika, glavni grad je Ljubljana, to je istinito, očigledno. Ali ono što je delikatno, fizika, astronomija, NASA, istorija, arheologija, treba biti pažljiv i ja sam u tom svojom prvom knjigom dokazao da vještačka inteligencija je još uvijek nerazvijena i u službi pojedinih elita. Međutim, ono što sam primijetio, pitao sam u jednom momentu, napiši mi pjesmu o bosanskim piramidama, o tunelima, o parku, sve. Za manje od 4 sekunde napisala je pjesmu. I čovjek bi rekao, pa ovo je neki vrsni poeta napisao. Dakle, već ima sklonost ka povezivanju različitih umjetnosti, tako da u budućnosti možemo očekivati da će vještačka inteligencija postajati sve samostalnija. Mi smo danas napravili
prvu generaciju umjetne inteligencije, mi je kontrolišemo, ali sutra će umjetna inteligencija praviti super umjetnu inteligenciju koju mi nećemo kontrolisati, koja će imati znanje više nego bilo koji od nas, pojedinačno, i koji će moći donositi odluke kako oni žele i to postaje onda opasnost za čitavo čovečanstvo. Odlično, bova kakšno o tem rekla še v najini drugi oddaji. Hvala za vse to predano v prvi oddaji. Dr. Semir, res veliko znanja, veliko izkušenj, modrosti, tako da hvaležen za obisk v studiu. Se gledamo torej prihodnji teden, gledajte nas po ponedeljek ob 17. na Ljubljana TV v drugem delu najine oddaje.